Kani kalong kajing pentip syabaro ki khynnah skul barim jong ka Skul Sts.Peter Paul Mawkisyiem suara. Bahkan don kajing kenduk lang jong baro ki khynnah skul barim ki belawan skul hangni nadu usnam syajak dai spa nyusan terter hadu menta. Kani kajing kenduk lang kan long haka art nru tarik unaitung araja arpusan. Haka por shibaje no paisngi ha Center Hall Catholic Mawkisyiem. Kumta ha kabidai bakane lakarpat ya pi baro ki bala one school hangni bapinnya plai por khnang banya sim bentalang ha kate kejia kenduk lang lese kan dei kasien ka baningkong banginnya kenduk lang kumni ngikermen bapinnya poirenti batnya plai por khnang ha kani kasngi kublai shibun kani kalong ka kerwo belapha na isesta rinat bat kinohi kai baro.